Akobom ewo media nza busia Wofa Lumba onimono media na so ta grant interview pa won the God Sun TV edim komo no spiritualist what I say spiritualist we be clash with Prophet Rojah efan come by ya efa Okatakyie Afrifa Mensah bonzo ho no se wo hu ne se Afrifa ye need to other can say ewuo da Afrifa nim ni nyina fa 2008 elections na Afrifa ebe kono Wofa Lumba abe clash Rojah chese Rojah ehu hwe na se Rojah kan nyina no oboa nukure bia no asabe throw challenge ama Rojah eja sem hu mo Ghana ha no mo aha ipenya block me say so any dey mo obe like give brother bro subscribe button some be click beneficial confidence update some be chere wa agenda ma me e wo comment section oba so na che first enya bia hwe me kan phone na money send up ena dey am o USA o UK open send ska ediko fee na la for say use promo code PENYAH TV ever send ska eco fee na omun chow $20 kwa o send ska eco fee na la for $20 one ka send first kan come agent bia twe app na to phone so register with o number o do amana ne ho no na send it ska eco fee na o message wiska let's go to the busia oni mu se Okatakyie Afrifa Mensah bonso abra o real school e wa monane na obepiem o Ghana ha no oba ya airport to kwesi an kwara and will declare the interest in contesting for Aguna seat. MP, what about that? Maybe pray for MP. Yes. Jesus Christ nominated ko Gina Pontius Pilate. He said, "You're not going to 2 years. I'm not Pontius Pilate." I will be back. No, can't say. Who need you for him and one? Answer when I use it. When I must see it. I see you, Waka. Yes, sir. We'll go to your voice. Now, what is the assessment of the government so far? Assessment be will be a but it's not a bit different from here. Very interesting. It's never be blow and many subjectivity and also into details and minyanya. After my bay, your bell line in Nago. Now, if you fret to me, I don't want to have so more Yakwa. Your best Nina. Why? Mitanasia. When I settle down, we'll have conversations. Finally, so who been when you have politics now with about? You're penny for the women I be break school abridging. It's one point said the air. Papa, yeah, quiet. Near yes, sapete near be a gata. Omuko abridging, be gatas, maybe no be gatas. Omoya Payo Muti been a home 50 years. Yet you for no one corruption. Yet you chrono bunty. Yeah, quiet, sapeting, you're trying December by near but these are things that I believe as a people we must have conversation about. What I say, may I be in the movie or bono? Now, when you free play the Musia, play with your mindset. Free play the Musia. What's that? One fancy, one fan the tech, or one can send a board deuro to the new to say, over contested for Aguna seat because Nimdian Sawa Jene to one cheddar on farmer or one, or pursue what this I do, you know. Everyone the chrome for. Obesos or rescue the chrome for from Enkwasumu, it was show interest in Aguna seat. I say, Emma from there, FIFA, he is connecting himself to the grassroots. In fact, he is connecting himself to the people. Now, no more to take that thermometer as a clean up exercise. Now, no the bow, no more to pass over. Say, oh, yeah, be a celebrate a drew a brand swan. That's any tea every PM or bottle paper be a swan. Almost everyone saying a minor crowd will need or do your junior winter. Yes, you can cast your ballot and for manner.
baba. Edia to baba manana na te wa baba. We said ya eti adu pray. Onya bedo na mamon sole. Ni ma fred wa fred. Ya no. Ogwa kwene kanje ni say ye gumble bro. Yeah, ya fred no na te wa baba. Edia to baba manana na te wa baba. We said ya eti adu pray. Onya bedo na mamon sole. Ni ma fred wa fred. Na no. Ogwa kwene kanje ni say ye gumble bro. I say obi a train the 2028 na ye wa twen mu na no ana Prophet Rojah ekopie mu e wa himfie TV so one dana janto a ekotwetwe nkomo e wo ho na ho no eno ko yitu mu say Afrifa no enche bia Afrifa e ba be pre akonwa me wa Afrifa din ka show interest ada woni ka na so dada but chim say Afrifa pese okọ Ghana Parliament obeba be pre akonwa say ye beto le so aba na wakọ Ghana Parliament no chim say Afrifa ebe win na win oba win no bonyuma bi bata ho bonyuma bi e bata ho na bonyuma nyina ne say 3 months to that election Afrifa hwe ya wo hu ni say adakesi ho ni atam Afrifa edinatum ensem we ana Prophet Rojah e kai 2028 ni picture ebeba ballot people so obeba be pre MP na okon na eda na anim no ono ne ye David ano ni Goliath ekọ akọkọ aye Okatakyie Afrifa asem na America menim se Okatakyie Afrifa nya obi aka asem a wagidie na no de opa wontena se na ofa nyansa se matutu nyamesem we ameba beka ho efunu adaka si wo man straight tie ni ye me na America me di Prophet Rojah Okatakyie Afrifa be yiniti wa Ghana ha aba be pre MP akonwa wo bro no ne mpotamu a ofiri na de omni ye se oyi niti a ni trimu pone se obekon okon na wagye ne manfo ti asem ni yo ede o mafiri nkwaso mu menka ne sa na okon na eda nanim ne nye MP kon esan se okon na edikan na obekọ ede ne bekọ akogura Parliament House obekọ okon atosom you know de besa de na ko the same house obekọ de atosom yensa de ne bekọ the same house de atosom na obefura konwa bi na sa konwa na eda brante ya America na wasem anim no bonyuma e bata ho na so chen abrosan wan hwe na didiem ni nsu no mu yia hwe ene date yes osofo ene 24th enra ye 23rd ye koye chimienu e beba binya 21st on the 21st of this month abrante na nisu ade hunu mu de American sa na tie oso da ye hu opani bi ma na ka kire ne se ahiniye we da wanim na ahiniye na da wanim no ne ti na ni ne onimisa ye hunamu ahiniye but ahiniye na da wanim no ye di ade a enwo be ka wa no abosome miensa ansa na ye de watena ahiniye ne so the 3 months to say 2028 yen ko 27 no tie o nti yan record because me be say me no ye video na da wo na wiase nyina hu na da ache wo ekofa aba no afrem ya tena na obisa abrante ni be yi ni ti ni picture se be da ballot paper so ye beto abade ni picture urada kam abana ye to na eye David ani Goliath na sa abrante en be kwa akopre okokopre nkunimdie na dia de omni ye se nkunimdie na ye ne dia 3 months to nkunimdie no nyame anka no ho no anhwe na didie mu yia ye Tigana ha obitually eda homa no Okatakyie Afrifa I'm telling you on dia wopa omna bonten na sebi o meka de enim ana wonfa honam meka se adifo aba because minim se otimi oso adifo ma opa wonyi nanim no meka asem we o meka bibi bone mfa Prophet Rojah ho ana o meka de let's give time na yentwe 2028 we de miam na menia no menen be kasa me say menkasa o mehwehwe me nso menkasa ba we de ana me nso me mpesa me ni be hia because on we obi a wonye adifusam ni but me ne wo kasa ya me kan wa asem na urade sha me kan kire no come me say when it comes to politics ne sa ne man ma sha me church bo say majai me ye me nyam djuma urade so me anam de abre wo fie but wonim say mpremprem na to say ya wontimi nsore mfa nko as a trim say Afrifa aside say obekọ first term akọ second term akọ third term na the fourth term no was almost Afrifa at Ghana akunya cases as president you say let's Afrifa adekese eda Afrifa enim na ensem we won come share no any president in come to the buy eno
ana Wofa Lumba hwe no se da bi ense na Prophet Rojah e ka no nukure bia nim so ka se wuo bi adaka bi na obo obasa Wofa Lumba che se Rojah hu no hwe no asa kwa betro challenge e dem Prophet Rojah Okatakyie Afrifa Mensah na America menim se Okatakyie Afrifa ye obi aka asema wongidie no no de opa wontenase no mfa nyansa se metutu nyamesem we ameba beka ho efunu adaka si woman strict Prophet Rojah just Okatakyie Obwa captain de ensela wache captain dey ade so say captain so be di man pe Okatakyie kura nkomo no kan ya du ba bi kire so no so ba president obwa are oh also be parliament no parliament to aso prince obwa wa hunu ni se wa hunu ni nkrofo na ya se ha no mbe so mu redi no mo yesa me amini ani se minim se Okatakyie tu ani wo ye nyina head akwa abrochire okoye ne law course nyana wie ye de ya say na say crop se ne koye cleaning bia ndi no ne ya that's what ko tunsu obi ni ya bi obi ye na abeso hye nko abehye amana ba ba nkofo bi nkom hye duru ba bi amamuda Okatakyie Afrifa captain smart me gokubu ache me krate ase ombie no amampanyina konyo betima atena so ensi ba bi no wana ekoto aba na ye de yebewu nye ya na yebenyina na yeso aba ye campaign atutufu akere om na ewo system ni mu ye ni ye pam ya no ana ye nye nyame na nya se ekiri obi a bado obi wa ni su ne ne ye no edi meridi Ghana ma ye mfa meje hwe ye tiase a ye kura se afutu oni ye ntune mfiri ba bia na abesi na the smart no Okatakyie de no ma ya o nti medi mampanyi ma ye na be di mambe captain Kwadwo smart said you did no correct and wala ma wu ya wani be di so president ne captain smart ade bi wo ha o so ya la mo so na de ye di bia so okuma Ghana ye di ayapro ngofo okuma om ye funu una hunu ze Ghana ngofo okuma om afu una ya hunu ne se Ghana ye di ye hunu ne ayehu ye wo mo ekuma Ghana hunu na nze nipa we wo ye for Ghana ne wo bi o compare ne nkunim die ni bo gina ha chena no akogina masha menta o mo life bi a time kora me no sangumo obwa Rojah obwa aso Okatakyie nso ono so no ho dwo obetimi ai Ghana mampanyi oni nyame nko e several people dey do tito so dey okresi ankra do bi eto me ne me ske esi am komi kunu am se me nkwa ankwa ye de mti beto ne mum se ye beto ama na ne asem ndi and enye case we dey say nya de hu bi obi ye we dey person me ka say that says the Lord 2024 be fa nyame se won fa yi no be ba me enhwe ade 2028 dey no 2028 or funny straight ana wonya 2012 ena obenya na me maka ne ameka na ya hade sai no na wo pese onya free problem na nyame de so okasa sa na okasa tese na nyame di fo okasa o so obo yi Wofa wo o wo hunu wuo eda Okatakyie nim se funada ka Rojah so nim so hu amehu nti me so wo boa me ya mpa mmagi achi we me so wo boa opa mo no me na mmondua na ya me ho tan na hade me so wo boa we nye nyame na aka e ni pasem we experience in life bo so mo fa nyanza sam tutu nyame sam nti nya nyanza sam nyame asam na Prophet me kan say nyanza sam e no so aye ni nyame sam enti wo boa na ka akire ni ana mte ani nwi na me se enye nyame sam no de hye nyame ndi no mafire nyame manketo ane se obi twa ntora to mpapa so ndi so oboa sei no nso se me so papa na aka na me so me kan ndi o ma papa na entuma so da sei ni enye entena krom edura ne asa be ye intene wo ebeba na metima wo fie ni abonsa na yeko wo ebeba onye nwe so ne ahwe na ne o ne enkan na Prophet Rojah nsuwa ni nyina hu na omokutu ntumi mo nsuwa di ma na nya ne hwe ono kura no yobi onim nyame se wo ka jo so nsuwa bi na obi hu na obekoto wo ka no kura kire awa honhum nyina onim tumi a nsuwa wo anka Yesu ko ba wo se ye mo na suwa subonti onim nsuwa tumi o so fu bi obeka wo tumi chensu bi wa na hu ni se wo boa won de wo mmere kura so fu we bi na no aka sa so ye nipa wo tumi chensu bi e da sa se so wi ase ba bia da na nka meka jo so wo boa even apostle ko jo sa fo mu hunu ni otumi ye no ko edimi ngazo wo tumi chensu wawu ko hesensu na wu a wo tumi chensu why na beka na sa wo wiase ko ku bu nsam nka se wo na no betwitwi fom wo ba hunu na bu sansa ase ni so wo mpa achewa o mu nkotode ni nkoma wo tumi chensu a na be kobo Christo so pie na ka se we ne me doba wa so many na nim the conflict between Jesus and nsuo na amsa na Nyankopon gye na to bia na yasi nipa ho ntia de nsuo na te na wo di nsuo be di agro obi e no ye spiritual person be di sa nkomo kwa na oni ani na oni ba bi o kasa ko
anko won che kura no matia no uka nsu ye de da de car nam so treta be ye de omdi agro ufi say ya de wa o emotiafo nyina from ye nana oba na bema on from agya so ye bema enna so ye oba moti odi nsamone nyina kura no nsuwa na soma no wako untumi nsuma nsuwa ode have life di agro na ufi say de da hokwa anka odi funu kwa ya na uka inji abiriki mana di funu tra bebia emoti a ode hina apokoda na sudu nsu ho a so ya mamene na nsa no wojo babra bodi agro some dey can say visit ye dia odi nsu obe dia ko oye and say oti a nyame ni passion come so obi be wu a odi achi ye wo hapa na Okatakyie busa we abia sebe on the internet oba akofo akohu no odanse for no why but Wofa Lumba say on there Prophet Rojah ehu on to hu bi Rojah boa ai e wo mse pen for say oba akofo akohu no odanse for no but we there Wofa Lumba say Rojah na ya rest onu hu onu so hu no enti no se Rojah be kan we there oboa eja no krekrachi oboa o be fa e hu abesa nkwa oboa Wofa be kasa wa adwen ene say chirema me e wo comment section wo hi PENYAH Media Accra.